Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza. Ikaze muri aya makuru n'amakuru yo kuri uyu wa gatandatu tariki 21 Kamena muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. N'amakuru twinjiyemo n'amakuru kandi yaraza kwibanda no kwitsa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba FARDC bacitswe bakora ikosa bazicuza imyaka yose yo kugaba ibitero mu nkengero za Minembwe. Bituraza kubirebera hamwe ku buryo burambuye muri aya makuru. Turaza kandi kubabwira ko muri uyu mujyi wa Uvira mu bice bya Sange n'aha Rama Uvira ariko na Suruseriveri Murongwe ahangaha abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kuhatsakirana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Imirwano yongeye kuba imirwano ikomeye. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko ingabo z'u Burundi izongeye kugaba ibitero bikomeye mu Minembwe. Uribaza ngo ibi bitero byaje kugenda gute? Ibi byose turaza kubyinjiremo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bagabye ibitero ahitwa Inyanzare ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kandi kugaruka kuri bariyeri zikomeye cyane zikomeje gukorwa n'abarwanyi ba Wazalendo aha muri Fizi. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kubabwira ko General Muhoozi Kainerugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda yagiranye amasezerano na Tshisekedi. N'amasezerano akomeye. Aya masezerano ahatsiki, aya masezerano akubiyemo ibiki. Ibi turaza kubirambura muri aya makuru. Turaza kandi kunyarukira cyaze gukubitira yo muri Afrika y'Epfo. Afrika y'Epfo abasirikare bayo biravuga ko bagiye kugaruka akongera kurwana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Uribaza ngo ibi byifashe gute? Ngibyo ibyo tugiye gusangira muri aya makuru yo kuri aya masaha no kwibendera TV. Mwebwe mwese amaze kugera hano ndabibutsa gukora like hano. Niba kandi hari bwo bwa mbere ugeze hano ndagusaba gutereka subscribe yawe. Nkwibutsa ko mu gihe ukora subscribe wibuka no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni sinye dora notification kugira ngo amakuru ajyagera hano twita tuyagusangiza udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Hanyuma rero bantu muherereye mu bice bitandukanye mudukunda kandi mudukurikira, ndongera kubibutsa gusangiza izi nkuru abantu mubana mu magurupe atandukanye kugira ngo amakuru agere kuri bose. Mu kanya gato rero ni munyemerere ngaruke twinjira amakuru ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze mwese mu bice muherereyemo mu bihugu umurimo. Abantu bahehe hararuguru za Nyabihu mwese tubahaye ikaze. Abantu baherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda tubahaye ikaze cyane muri Kayonza. Abantu mu mujyi wa Kigali namwe ntago twabarenza ingohi mwagiye mu bitwereka inshuro nyinshi ko mudukurikira. Mwese rero namwe tubahaye ikaze. Ni nako kandi duhaye ikaze abantu baherereye mu bihugu bitandukanye. Abantu mudukurikira muri Sudani, abantu mudukurikira muri Zambia, badukurikira muri bihugu byose bya Afrika tubahaye ikaze. Abaherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Faransa, muri Norvege no mu Bubiligi namwe tubahaye ikaze. Aya makuru rero tuyahereye muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira. Ndagira ngo mbabwire yuko n'ubundi
muri uyu mujyi wa Uvira ibintu byongeye kuba ibindi cyane cyane mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Mu gitondo cyo kuri tariki ya 21 Kamena muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025, ndagira ngo mbabwire yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye gutsakirana n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Reka duhere kuri operasiyo yabereye aha Source de la Rivière Murongwe. Ahangaha habereye imirwano kuri uyu munsi kuri iyi tariki, akaba ari imirwano n'ubundi yongeye kutsakiranya abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Reka tubanze turebere hamwe uburyo aba barwanyi b'intare reka duhere kuri aba barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, turebe buryo ki iyi mirwano yabaye aha, dore ko n'ubundi bivuga yuko ari bo abayisembuye. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, ni ukuvuga Wazalendo, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse na FDLR, bagize gutya basohoka muri uyu mujyi wa Uvira. Abadukurikiye mwese ndagira ngo munyumve neza, aba barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bagize gutya basohoka muri uyu mujyi wa Uvira, berekeza ahangaha muri ibi bice byegereye n'ubundi uyu mujyi wa Uvira, baraza abikoza ahangaha Rama Uvira. Bamaze kwikoza aharama Uvira, batangira gusharinga ku birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe biherereye neza neza hafi aha muri ibice byegereye Source de la Rivière Murongwe. Aha rero Source de la Rivière Murongwe ngira ngo murahareba neza, ni mu misozi, ariko ni misozi igiye ifite utuntu tw'udushyamba, ariko amashyamba atari menshi. Ibi bisobanuye iki? Bivuze yuko radari zose, yaba izo ku barwanyi ba Kongo, yaba na radari z'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ahangaha ziba ziri kuri controle imeze neza cyane, kubera yuko aha ni mu misozi. Muri iyi misozi rero niho abarwanyi b'intare za Sarambwe bestaye radari zabo hafi ahangaha muri iyi misozi. N'ubundi ngira ngo murayibona neza, uzamutse muri iyi misozi utangira noneho kugenda ubona amashyamba menshi. Muri aya mashyamba rero niho abarwanyi b'intare za Sarambwe tayari ibirindiro byabo ariko na za radari zabo zibereye. Ngira ngo amashyamba murayareba neza cyane, amashyamba menshi kandi ari mu misozi. Noneho rero Source de la Rivière Murongwe naho murahareba aha hasi, ni agace kari strategique cyane, kubera yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bivugwa yuko ngo aha bahareba neza cyane, bari muri iyi misozi yo hejuru. Ikindi kandi bivugwa yuko aka gace n'ubundi kari muri control y'abarwanyi b'intare za Sarambwe, kubera yuko n'ubundi uri ahangaha muri utu dusozi. N'ubundi aka gace ka Source Rivière Murongwe ubu kareba neza cyane ukitegeye imbere yawe cyangwa se hafi yawe. Abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo rero ngo mu gitondo babyukanye neza neza gahunda iyo kuba barasa ku barwanyi b'intare za Sarambwe baherereye ahangaha muri bice byegereye Source de la Rivière Murongwe. Akaba ariyo mpamvu rero aha n'ubundi hongeye kumvikana imirwano mu gitondo, no kuvuga mu masaha ya mbere ya saa sita yo kuri uyu munsi ku wa gatandatu tariki 21 Kamena muri uyu mwaka. Kavuga rero ko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo basohotse muri uyu mujyi wa Uvira, ababaye nk'abinjirira harama Uvira. Urabona n'ubundi kugira ngo banumva nshaka kubibereka neza no kubibasobanurira neza. Urabona Rama Uvira
ibaye nkaho iri ku butumburuke buri hejuru kuruta ahangaha source de la rivière Murongwe. Ikindi kandi abarwanyi b'intare za Sarambwe baherereye muri iyi misozi cyangwa muri aya mashyamba ari hano nabo bari ku butumburuke busa naho bw'igiye hejuru yaha kuri source de la rivière Murongwe. Kugira ngo rero ubashe kurwana n'abari hano biragusaba ko uzamuka ku butumburuke buri hejuru. Niyo mpamvu abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bazamutse Harama Uvira kugira ngo babone uko basharingana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe baherereye aha muri ibi bice. Ngibyo rero urugamba rukaba rwongeye kwambikanira muri ibi bice masaha ya mbere ya saa sita zo kuri uyu munsi, ariko n'ubundi uru rugamba bivuga yuko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo baje kuruhuriramo n'akaga kubera yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bari muri iyi misozi kugira ngo neza bafatishe ikirere neza. Babaye nk'abamenya cyangwa se nk'abazana amayeri bazamukira ahangaha Kiku. Noneho bageze aha Kiku rero urabona uri Kiku uba umeze nk'uri hejuru neza y'umuntu uri ahangaha Rama Uvira. Kuvuga ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe babaye bazamuka muri iyi misozi, noneho batangira koherereza ikintu kiswe isasu ahangaha Rama Uvira. Ni ibintu abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bashobora kuzicuza igihe kinini kubera yuko babaye bakoze amakosa akomeye cyane, ndetse kandi bigaragara ko ari operasiyo batari babanje gutegura neza. Baza kwirengagiza yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bafite ibirindiro aha haruguru muri aya mashyamba, bashobora kuzamuka muri ibice bya Kiku, noneho bagera muri ibice byo hejuru za Kiku bagatangira gusharinga Rama Uvira. Bityo Rama Uvira na source de la rivière Murongwe abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye guhunga barayitakaza, mu gihe n'ubundi bongeye gusubira aha mujyi wa Uvira. Bigaragara ko n'ubundi gahunda bari bihaye cyatagati bari bihaye n'ubundi batongeye kuyigeraho. Ahandi hongeye kubera urugamba ane haruguru ahangaha muri ibice byo haruguru za Sange na Runingo. Aha Sange na Runingo naho hongeye kubera imirwano nyuma y'uko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi bongeye kurasa amasasu muri ibice byo haruguru muri Runingo, ngo bashakaga yuko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe baherereye muri ibi bice n'ubundi bata umutwe, noneho bagatakaza ibi bice bya Sange ubundi bakirukanka. Bityo abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bakindira muri ibi bice bemye. Kimwe mu bintu ngo byanatumye aba barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bagaba ibitero n'ubundi hariya hepfo tuvuye mu kanya, ngo nuko bagira ngo bacanganyukisha abarwanyi b'intare za Sarambwe, dore ko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bafite ibirindiro haruguru za Sange, ariko bakanabigira hariya hepfo tuvuye. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero ngo hari gahunda yo kubacanganyukisha, bityo abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bongera kurasa amakompura aha muri bice bya Sange, abandi barasa hepfo hariya kuri source de la rivière Murongwe. Ibi ngo byari kugira ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe bamanuke bave muri ibice bya Sange bagiye gutabara cyangwa se gutanga umusada hepfo hariya, noneho aha Sange abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bahite abahinjira bityo abahigarurire. Ibi rero ntago byaje guhira aba barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo kubera yuko n'ubundi basanze aba barwanyi b'intare za Sarambwe babiteguye, dore ko barwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kugira abasirikare benshi cyane muri ibi bice bikikije uyu mujyi wa Uvira. Abiza kurangira rero babatwitse, ngo babamanuriyeho umuriro uteye ubwoba, baboherereza amabombe menshi,
bityo abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi bongera gutsindwa. Ibitero byose bagabwe kuri uyu munsi no kuvuga kuri uyu wa gatandatu, akaba ari ibitero n'ubundi bari bagabye muri ibi bice bikikije uyu mujyi wa Uvira, n'ubundi bashaka kongera kuhigarurira cyane cyane muri ibi bice abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze gufata, ariko n'ahanga bafite ibirindiro ngo akahabavana cyangwa se bakahabatsinsura. Ngibyo rero ibyabaye mu mirwano yo muri bice byo muri uyu mujyi wa Uvira kuri uyu munsi. Ikindi kandi nababwira nuko muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi ibintu bikomeje kuba bibi cyane, dore ko abaturage cyane cyane abo mu bwoko bw'abanyamurenge aha muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi bakomeje gukura n'ibibazo bikomeye cyane. Ni nyuma yuko aha muri ibi bice n'ubundi abaturage bahari cyane cyane abo mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeje gukorerwa ihohoterwa n'icarubozo rikomeye cyane. Reka mbereke agace kari strategique gakomeje kuberamo ibi bikorwa bijyanye no guhohotera aba baturage b'abanyamurenge. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga yuko abaturage batuye aha muri uyu mujyi wa Uvira bo mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeje gukorerwa imikwabo, bakavanwa mu bice bitandukanye bakazanwa ahangaha hitwa Uvira Field, ngira ngo murimo kuhabona, abandi bakavanwa mu bindi bice bakazanwa hakuri Tere Azuri. Itere Azuri rero niho abaturage barimo kuzanwa, abo muri ubu bwoko bw'abanyamurenge baherereye muri uyu mujyi wa Uvira bakazanwa hangaha bagahondagurwa. Ubu bibaye mu masaha rero yerekeza ahagana mu ijoro. Abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge baherereye muri uyu mujyi wa Uvira ngo barimo guhunga bakava mu bice bitandukanye bakajya kurara mu mashyamba. Ni mu rwego rwo guhunga kubera yuko iyi mikwabo ya Wazalendo n'igisirikare cya FARDC ngo irimo kuba mu majoro. Noneho rero dore ko nababwiye makuru y'ejo ko abaturage b'abanyamurenge baherereye muri bice ngo hamaze gukorwa urutonde rwabo. Ibi rero ngo birimo gufasha izi Wazalendo kugenda zizi amazina, zizi aho batuye ndetse zizi n'urugo, bakinjira rero ngo agafata aba baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge n'ubundi bakabatwara bakabakorera ibikorwa bya mfurambi, bakabahondagura ndetse ngo harimo nabo batema, ndetse kandi ngo byanarimba harimo nabo birangira barashe, bityo bagatakaza ubuzima. Ni ibintu sosiyete sivile iherereye muri ibi bice ikomeza kwamagana, ivuga ko ari ibikorwa bigayitse kandi ko ari ibikorwa by'ihohotera ari kabije kandi rihungabanya umutekano n'ubusugire ariko n'imibereho ya muntu. Aha rero n'ubundi mu mujyi wa Uvira ibintu bikaba bikomeje kuba bibi cyane. Ikindi nakubwira nuko n'ubundi mikwabo ariko na patrouille nyinshi cyane zongeye kurundwa aha muri uyu mujyi wa Uvira. Ikindi nakubwira nuko zamaneko z'abagore b'abarundi zamaze kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira, n'undi amakuru aturuka ahangaha aravuga yuko zatangiye kugaragara muri uyu mujyi wa Uvira. Aha hitwa Mutu ni Mutu, muri ibi bice n'ubundi byegera ku ruhande rwa route nationale nimero 5, ngira ngo murimo muharahareba. Hari amakuru avuga yuko izi maneko z'abarundi n'ubundi ngo hari abaturage bazibonye muri ibi bice, ni nyuma yuko n'ubundi zagiye zifotorwa amafoto yazo
kajya ku mugaragaro muri ibice rero bitandukanye byaha muri uyu mujyi wa Uvira. Bikaba bivugwa yuko n'ubundi izi maneko zamaze tayari kuhagera ndetse ngo zikaba zatangiye kugaragara. Ngibyo rero ibirimo kuvugwa ibijyanye na situation aha muri uyu mujyi wa Uvira. Twagarukaho reka dukomeze n'aya makuru tubabwira yuko abarwanyi ba FARDC bongeye gukora ikosa rikomeye cyane. Bakoze ikosa rikomeye cyane bizabatwara igihe kinini cyane cyo kugicuza, dore ko bongeye kugaba ibitero aha mu Minembwe, akaba ari ibitero byagabwe mu duce dutandukanye. Nyuma y'uko bimenyekanye yuko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zamanutse zikagaba ibitero mu Minembwe ahazwi nko mu murwa mukuru w'umurenge, zikaba zongeye kurasa mu duce dutandukanye duherereye muri ibi bice. Amakuru aturuka muri ibi bice avuga yuko n'ubundi aba barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bahawe isomo rikomeye cyane, akaba ari isomo ngo bashobora kuzicuza imyaka yabo yose. Ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo kuva ku munsi w'ejo hakomeje gucicikana ibimenyetso bigaragaza yuko ngo barimo kwitegura kugaba ibitero ahangaha, ari nabyo byaje kuba kuri uyu munsi, aho n'ubundi zagabye ibitero ahitwa Mukoko ndetse n'ahitwa Gasogoki. Aha rero akaba ari muri ibi bice n'ubundi bongeye kurasamo ibitero, ariko ngo baza guhura n'akaga gakomeye cyane. Izarasiye muri Mukoko zateye cyangwa se zagabye ibi bitero ziturutse ahitwa kwa Murima ugana muri Fizi, aho bakunze kwita kuri zone. Amakuru aturuka ahangaha rero avuga yuko ngo zaje zitegura amasasu muri icyo gice, ariko ngo ziza gusubizwa inyuma n'abarwanyi batwirwaneho n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ahangaha rero abarwanyi batwirwaneho n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ubundi ngo baje kwihorera, ariko mbere yo kugira ngo nerekeze muri iyi nkuru cyangwa se muri iyi operasiyo y'ukuntu baje kwihorera, nibutsa akantu umukunzi wacu yatubajije ku munsi w'ejo. Umukunzi wacu yaratubajije ngo ese twirwaneho n'abarwanyi b'intare za Sarambwe batandukaniye hehe? Twirwaneho rero n'abantu bishyize hamwe kugira ngo baharanire ukwibohora cyangwa se ukwigenga kwabo mu bwoko bw'abanyamurenge. Abangaba baje kugira gutya biyunga ku barwanyi ba M23, ni nyuma yuko M23 yari isanzwe ifite iri zina yuko n'ubundi bari basanzwe bamenyerewe ku ntare za Sarambwe. Rimwe na rimwe rero ubundi twirwanaho n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ni bamwe, kubera ko bose bariyunze baba umuntu umwe, bose bahurira muri Alliance Fleuve Congo. Ariko rimwe na rimwe iyo dusobanura ibingibi tukongeraho na twirwaneho, ubwo biba bivuze ko dushatse kuvuga twirwaneho ku ruhande rwayo, hanyuma noneho abandi tukabita intare za Sarambwe, kubera yuko ari bo n'ubundi batangiye bafite iri zina. Nuzajya wumva rero tuvuze ngo twirwanaho n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ujye uhita wumva icyo tuvuze, hanyuma ariko nitunavuga ngo intare za Sarambwe tukarekeraho ntitugire ikindi twongeraho, ujye uhita umenya ko tuvuze aba bose. Hanyuma rero uti byaje kugendera gute aba bagabye ibi bitero rero? Kubera yuko ngo baje guhabwa isomo rikomeye cyane. Amakuru aturuka ahangaha aravuga yuko ngo boherejweho za bombe nyinshi cyane ahangaha
ngo aboherejweho bombe nyinshi ndetse kandi bongera kuraswaho n'intwaro ziremereye cyane, ibintu ngo byasize utujorite tubaye twinshi cyane two kuri aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibintu abarwanyi b'intare za Sarambwe bavuga yuko ngo byabaye guha isomo rikomeye cyane ariko ngo no kwihaniza. Mu gihe rero ibi byabaga ahangaha, abandi bagabye ibitero n'ubundi baturutse ahitwa muri Rango, muri Rango cyangwa se mu Irango rya Gasogoki, nabo ngo baje kuraswaho n'abarwanyi batwirwaneho bari bayobowe na Afande Mufoko. Izi twirwaneho rero zari ziyobowe na Afande Mufoko n'ubundi ngo zaje gukora agashya gakomeye cyane, kubera yuko ngo zagize gutya zizenguruka izi ngabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Bamaze kubazenguruka noneho basa n'ababakoreyeho uruzigo, barangije rero noneho ngo babatwikira hagati na hagati. Abango bagabye ibitero bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bashatse gusubira inyuma, ibintu biranga, bashaka gukomeza imbere, baravuga bati turahashirira. Noneho barangije ngo bamanika amaboko. Abamanitse amaboko rero tayari ubu ngubu mbabwire ko n'ubundi twirwaneho n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kubafata, ariko kandi ngo babafatanye n'ibikoresho byinshi. Ikindi nakubwira kandi nuko ahangaha n'ubundi usibye izi matekwa zamaze gutabwa muri yombi, ariko kandi ngo hari n'imirambo myinshi, ariko birumvikana imibare no kuvuga ripoti ijyanye n'uru rugamba rwabereye ahangaha nago byari byatworohera kuba twamenya neza neza ibijyanye n'abapfuye, ariko kandi ngo tunamenye n'ibijyanye n'abakomeretse. Ubwo byanze bikunze ibi turakomeza kubakurikiranira. Gusa ubuhamya bw'abantu batuye muri ibi bice bagira bati mayimayi, ingabo z'u Burundi, FDNB, iza FARDC ndetse na FDLR baje bashinga imbunda ahitwa mu Irango ryo mu Gasoro Goki. Hanyuma ingabo za Mufoko zari mu biziba by'epfo zibarasa zitababariye zikoresheje imbunda zitandukanye, ngo zakoresheje 12, ariko kandi ngo bohereza n'amabombe atagira ingano. Aya makuru kandi anagaragaza ko izindi ngabo nazo zaturutse ku rundi ruhande, nazo ngo zari zirimo zirasa, nazo ngo zaje guhura n'ibibazo bikomeye cyane, ubundi zose bikaza kurangira uru rugamba bongeye kuruferingamo cyangwa se kurwishuwa, nyuma yuko n'ubundi bari bongeye kugaba ibi bitero, n'ubundi bagahabwa isomo n'abarwanyi barwana ku ruhande rw'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Reka rero turebere hamwe n'ibindi bitero abarwanyi cyangwa se abasirikare b'u Burundi bagabye n'ubundi mu nkengero za santere ya Minembwe, nyuma yuko n'ubundi ibi bitero byabaga ku rundi ruhande, ariko amakuru avuga yuko ngo abasirikare b'u Burundi nabo bongeye kugaba ibitero mu bice biherereye mu nkengero za santere ya komine ya Minembwe. Amakuru akavuga ko iki gitero iri huriro cyane cyane abarwanyi b'u Burundi ngo bakigabye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu, n'ubundi ngo bakakigaba hitwa mu Irango ryo kwa Viatori ahazwi nko muri Nyaruhinga. Aha rero hazwi nko muri Nyaruhinga ngo abarwanyi bahagabye igitero ahangaha ngo nahateganye n'ahitwa Igakenge mu Bahindagiri no kuwimiko. Abaturage rero twavuganye baherereye aha muri ibice bavuga yuko ngo aha Nyaruhinga hongeye kubera imirwano,
aho mayimayi bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB n'ubundi ngo wongeye kuhagaba ibitero, ariko abarwanyi batwirwanaho bari kumwe n'intare za Sarambwe baza kubisubiza inyuma. Amakuru agaragaza yuko ngo bateye ibi bitero baturutse mu nzira y'ahitwa kwa Murima, n'ubundi ngo baratambuka bagera hitwa Mukoko, n'ubundi bahita rero batangira gusharinga imiriro y'amasasu aha muri bice bya Nyaruhinga. Amakuru aturuka hanga avuga ariko kandi ko ngo ibi bitero n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe babisubije inyuma, bikaza kurangira n'ubundi ari igitero ife yarinze. Reka rero amakuru ndabona kiri menshi kandi igihe cyatugendanye, reka twinjire muri teritwari ya Fizi tubabwire kuri za bariyeri n'ubundi abarwanyi ba Wazalendo bongeye kushyiraho nyinshi. Nubwo ubuyobozi bukuru bwa Wazalendo bwatangaje cyase bwamaze gufata icyemezo cyo gukuraho bariyeri zitandukanye muri santere ya Fizi, ni ukuvuga mu nzira ya Fizi na santere ndetse werekeza Uvira muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, biravuga ko izi Wazalendo n'ubundi ngo zikomeje gukora ibikorwa bya hato na hato by'ubugizi bwa nabi kuri izi bariyeri. Witwa Fredy Murenga, umwe mu bamotari bakoresha kenshi uyu muhanda wa Fizi santere na Uvira, yavuze ko n'ubundi ngo ku mugoroba wo kuri uyu munsi ku wa gatandatu ko ngo n'ubundi icyemezo cyo gukura izi bariyeri muri ibi bice ngo cyafashwe n'abayobozi mu nama yahuje abayobozi batandukanye na Wazalendo mu cyumweru gishize, ngo n'ubundi kitigeze cyubahirizwa. Agira ati nubwo izi bariyeri zari zaciwe ku mugaragaro, hari abahoze bazicunga n'ubundi bakomeje kuzicunga mu birindiro byazo, n'ubundi akaba ari Wazalendo ahitwa Murenga. Amakuru aturuka ahangaha avuga ko ngo kuva kuri bariyeri 20 kugera ku 10 n'ubundi ngo uba umaze guhura n'ibibazo bikomeye cyane, kubera ko izi Wazalendo n'ubundi ngo nta muntu utambuka ahangaha iyo utahiciwe urahamburirwa cyangwa se ukahahondagurirwa. Uyu mumotari watanze amakuru avuga ko ngo umubare w'izi bariyeri ugeze cyangwa se ubarirwa hagati ya 20 n'10. Ni mu gihe ngo mbere ubwo abayobozi bakoranaga inama ngo zari 20, ariko ubu ngo ziri kubarirwa n'ubundi hejuru y'10. Zikaba zigizwe ngo n'eshatu ziri hagati ya Fizi na santere ndetse na Baraka. Hakaba kandi izindi 7 ziri hagati ya Baraka na Uvira. Izi zose rero ngo zisaba amafaranga ku bakoresha uyu muhanda, ndetse ngo iyo ubuze aya mafaranga bagusaba ngo ushobora kuhatakariza ubuzima. Amakuru aturuka muri ibi bice avuga ko ngo buri bariyeri abahatambutse basabwa kwishyura hagati y'amafaranga 500 n'igihumbi n'amafaranga yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ngo abashoferi batwara amakamyo bo ngo bacibwa amafaranga 10,000, no kuvuga refre kongore buri gihe uko bahanyuze. No kuvuga ngo niba uhatambutse ugenda urishyuzwa ibi 10,000, nuza kugaruka utashye kandi nanone wongere utange ibi 10,000. Niba uri umunyamaguru uhanyuze ugenda urishyuzwa 500, hagati ya 500 n'igihumbi. Nutaha kandi nabwo urongera wishyuzwa yangaya. Niba uri umumotari nawe urukizwa hagati ya 500 n'igihumbi uko ugiye nuko ugarutse. Niba uri umumotari ukanyura utwaye umugenzi urayishyura, nugaruka utwaye uwundi urayishyura, nusubira nayo uwundi urayishyura. Mbese urumva izi bariyeri ngo ziteye icyo niki muri ibi bice.
bamwe mu baturage rero bakoresha izi nzira bakaba bavuga ko izi bariyeri ngo zikomeje kubabangamira bikomeye cyane, bagasaba n'ubundi ko zahavanwa burundu. Reka atwerekeze ku yindi nkuru turebere hamwe ibisasu abarwanyi b'intare za Sarambwe bivuga ko ngo barashe ahitwa Ikiyeye. Abarwanyi barwana ku ruhande rw'intare za Sarambwe ngo abongeye kurasa kuri Wazalendo zitwa VDP zikuriwe ngo n'uwitwa Dominique Ndaruhutse, akaba rero ngo ibirindiro byazo biherereye mu mudugudu wa Kiyeye mu gace ka Birubiru cyangwa se mu Birubiru hafi y'isoko rya Nyanzare ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubundi ngo zongeye kurasana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Amakuru aturuka mu baturage batuye muri ibi bice batifuje ko imyirondoro yabo ijya ahagaragara, batangaza ko aha Nyanzare n'ubundi amasasu yaremereye yongeye kuharaswa aturutse mu bice bitandukanye. Bikaba bivuga ko n'ubundi ari abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye guhangana n'izi Wazalendo zitwa VDP ziyowe n'uwitwa Dominique Ndaruhutse. Amakuru aturuka akavuga rero ko ibi bisasu byaharashwe bituruka muri ibi bice byegereye Nyanzare, bikaba rero ngo n'ubundi ari ibisasu byongeye kuraswa, bikaba n'ubundi byatumye bamwe mu baturage bongera guhunga abandi baguma mu nzu zabo. Agace ka Mutanda aho n'ubundi aya masasu yarasiwe ngo kari ku muhanda w'ingenzi uhuza Nyanzare na Nyarubande ndetse na ahitwa Kiyeye. By'umwihariko kandi ngo ni mu birometero 4 gusa uvuye Nyanzare ku muhanda werekeza Imweso unyuze Inyarubande. Bamwe mu baturage baturuka hangaha bavuga yuko n'ubundi ibitero ngo birimo kugenda bikomera cyane, kandi ngo bakaba batewe impungenge z'uko abarwanyi ba VDP Wazalendo ngo bashobora nabo kuza kugaba ibitero bikomeye cyane kuri aba barwanyi b'intare za Sarambwe, bityo intambara ikaba karundura. Iyi ntambara rero hagati y'aba bombi ikaba yongeye kwegura cyangwa se yongeye kubura, mu gihe n'ubundi ahangaha bivuga yuko ngo hari hamaze iminsi hari agahenge, ariko n'ubundi kubera ko ngo izi Wazalendo zikomeza kugenda zigaba ibitero rimwe na rimwe ngo zigahutaza abaturage, ibi ngo byongeye gutuma abarwanyi bo ku ruhande rw'intare za Sarambwe begura ibikoresho, batangira n'ubundi kuzirasaho mu rwego rwo kuziha gasopo na romarike. Reka dukubitire iyo ngiyo Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda, yagiranye amasezerano na Tshisekedi n'amasezerano mashya y'ubufatanye hagati y'igisirikare cya Uganda UPDF n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Igisirikare cya Uganda UPDF n'icya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo bashyize umukono ku masezerano mashya y'ubufatanye hagati yabo. Isinywa ry'aya masezerano yabereye mu ruzinduko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba ari kugirira Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyatangaje ko uru ruzinduko rw'uyu mujenerali usanzwe ari umuhungu wa Perezida Museveni ruri mu rwego rwo gushimangira imikoranire hagati y'igisirikare cya FARDC n'icya Uganda UPDF mu kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF. Mu nama yahuje General Muhoozi na mugenzi we wa DRC ni Lieutenant General Jules Banzamwirambwe, impande zombi ngo zishimiye umusaruro umaze kugerwaho mu bikorwa zifatanya by'umwihariko muri Operation Shuja
igamije kurandura abarwanyi ba ADF. Nibikorwa ngo byasenyewemo ibirindiro byinshi bya ADF, bityo rero ngo bikaba ari bikorwa byatanze umusanzu n'umusaruro ufatika. FARDC na UPDF kandi basinyanye amasezerano mashya y'ubufatanye mu bya gisirikare, by'umwihariko ngo mu bijyanye no guhuza ibikorwa byabo ku rugamba, guhanahana amakuru y'ubutasi no guhana imyitozo ya gisirikare, ariko hubahwa ubusugire bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kwezi k'Ugushyingo, no kuvuga ukwezi kwa 11 mwaka wa 2023, nibwo igisirikare cya Uganda UPDF n'icya DRC FARDC byatangiye ubufatanye bwo kugaba ibitero ku mutwe wa ADF, ndetse ingabo z'ibihugu byombi zikaba ngo zarashoboye kwica abenshi mu barwanyi b'uyu mutwe, barimo n'abakuru babo, kandi ngo gahunda yo kurandura uyu mutwe n'ubundi irakomeje. Hanyuma rero amakuru aturuka yo i Pretoria muri Afurika y'Epfo aravuga ko General Mapwanya yavuze ko SANDF yiteguye gusubira kurwana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. SANDF igisirikare cya Repubulika ya Afurika y'Epfo, akaba rero mugaba w'ingabo z'iki gisirikare witwa General Rudizani Mupwanya yatangaje ko ingabo z'iki gihugu ziteguye kongera gusubira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuharwanira n'abarwanyi b'intare za Sarambwe mu gihe cyose ngo baramuka babisabwe. Uyu mujenerali yabitangaje ubwo yaganiraga n'abasirikare b'iki gihugu baheruka gutaha bavuye mu mujyi wa Goma na Mubambiro, aho abangaba bahawe inzira bagataha banyuze ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba ari nyuma y'uko bari batsindiwe mu mirwano n'ubundi barwanagamo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Baratsinzwe muri Mutarama muri uyu mwaka, ubwo abarwanyi b'intare za Sarambwe bafataga uyu mujyi wa Goma, ndetse abarwanyi bo muri SADC barimo n'abo muri Afurika y'Epfo bakaza kugoterwa muri uyu mujyi wa Goma, bakaba rero baratahutse ku bufatanye n'ubundi bw'ibiganiro hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ibi bihugu byabo birimo n'igihugu cya Afurika y'Epfo. General Mwapwanya yabwiye abasirikare ayoboye ko abarwanyi b'intare za Sarambwe ubwabo biyemerera ko ngo SANDF yabakubise ahababaza ubwo barwaniraga i Goma, ashimangira ko ngo ibyabaye biteguye kubisubiramo mu gihe bazaba basabwe ubufasha bwo gusubira kurwanya uyu mutwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu magambo ye yagize ati, inkuru ibarwa n'abari ku rundi ruhande rw'urugamba, kubera ko yagize ati inkuru ibarwa n'abari ku ruhande rw'urugamba kubera ko nibo bayizi, barayumvishe kandi ni nabo bayihamije. Rero nibiba ngombwa ko dusabwa kongera kubikora tuzabyongera, kandi nzajyana namwe nibiba ngombwa ko twongera gusabwa gusubirayo. Urugamba rwasize abarwanyi b'intare za Sarambwe bafashe umujyi wa Goma, Afurika y'Epfo yemeje ko yarutakarijemo abasirikare 14, ndetse nyuma yarwo ingabo z'iki gihugu nizo mu bihugu bya Malawi na Tanzania bafatanyaga nta yindi mirwano bongeye kujyamo kugeza abatashye. General Mapwanya rero akaba yabwiye aba basirikare ba SANDF ko nubwo batashye we abibara nkaho batsinze urugamba, ngo kuko nyuma yo kutarusubiraho byabaye ngombwa ko uwo bari bahanganye na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye ku meza y'ibiganiro.
ukibaza ngo ese ni tekinike za gisirikare, ni tekinike z'urugamba, ni igipindi cyo gukomeza abasirikare, dore ko bagenzi babo bahatakarije ubuzima ari benshi. Ngibyo ibyo twagarukaho muri aya makuru n'amakuru n'ubundi twari tugezeho kuri aya masaha. Mwese reka amfatiye akanya mbashimire cyane cyane mwe mubana natwe mugakurikira izi nkuru tubategurira tukanabagezaho hano ku Ibendera TV. Nitwa Mukada, mwese mukomeze kugira weekend nziza, hanyuma ubundi gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza.